Sika Tiragsak Ko. Tinapalabas, kalpasan ti panagsarita da Don Romeo kan Oliver maipapan ka ni Richard. Napan ni Oliver iti restaurant ni Richard, takasarita na da ito'y ngem pinabainan ni Richard. Nagliday ni Don Romeo iti daytaan amuan na. Ngem nakuna ni Oliver, adumteng to ti gundaway amaurnos ti linnangendang akabsat. Kabayatan na, namindwa at tinungpa ni Jinky ni Sita. Ket ti maikatlo apanang tungpa na kumamanen. Sinipaw ni Sita ti ima na sana tiniritir ken induron. Napatugaw ni Jinky. Ket kastaunay ti sakit tinakem na. Kinasarita mayat ni Doña Marita ni Sita maipapan iti napasamak. Binagan na da ito'y adinan ulitan ti inaramid na. Iti terasa nga ayan ni Doña Marita. Nangipan ni Elisa iti merienda. Itagagayem, tenggen nyo tituloy ti kabarbaro a nobela tayo anapolwan. Sika Tiragsak Ko. Naimas na ito'y linutom a merienda, Elisa. Agyaman at na magustuham, senyora. Uminom kayo iti lemon juice. Makapasaya at iti salon at yu daytoy. Sige. Senyora, ti vitamina yu. Di yu liplipatan. Ha? Ay, uwan ngagpaiso. Imbag tempalagip mo. Anya ti kayat yu asidaan inton aldaw, senyora. Ta iso ti iluto mi kan ni Sita. Kayat ko ti sinigang nga ikan. Matungpal, senyora. Magustuhan ka ako, Elisa. Nalalaing ka ngagluto ngam ni Sita. Sapay ko maata di ka pumampanaw dito'y balay. Katbayam, tanayonak ti sweldo yu kin ni Sita. Basta saan kayo lang nga pumanaw. Senyora? Pudno timbagak. Pagyamanan mi unay no kasta, senyora. Ay na, kung kunanalaang ngay nga to na ti swelduta, Elisa. Anya? Idi pa'y laang ngay bagbaga na nga to na ti sweldo. Ngam aging gaita, di namot ingato. Ti pangayatakla ang ditoy, nairuwama kun kadakwada. Iso nga uray dida na yung nantisweldo, dituyak latta. Sakto laang mo tisweldo ta ditoy. Wen makaamu dalatan no na yun nandawin no saan? Wen nga raod, ngam awan latat pamatik. Kat no nagkuripot ni senyora. Ha? Ngam no talaga nga ingato na, di nagsaya at kat kuman. Kasta ti kunana. Ingato ng tukano, tapno saan ta pumanaw. No siya, sakto laong ti sweldo ta. Ayos daytan kanyak. Tinaskon, mayatlat ta ti trato da kadata. Saan nakas ka ni Miss Jinky? Ako namlan asino launa yun iti daytoy abalay. Sita? Padasan na pa'y nga ulitan ti mangtong pakanyak. Tabagkatak nga ibalibag. Ha? Napigsak samot. No mabalin, liklikan ta ti makidin ng ran. Ibantay mo nga ron ti bagem, adang ran na. Ay, labanam Manomat laday di akong taran ngay. Sita. Won, Elisa. No dangran na kangawan gapuna. Ay, di mo itulok. No tungpaon na ka. Tungpaon mo't Naglalaingan nan ngay. Dong, asino ti akin kawas kadagiti nakasampay ije rooftop? Ni Sita, ma'am. Naggidan kami ngamin ang naglaba itay parbangon. Isong amok. Kasta ka di? Apay ka day, ma'am. Ada iparami ko kan ka, Dong. Tangdanan ka. Anya day ta, ma'am. Ingka akasan dagiti amin akawas ni Sita. Kat ibasuram iti adayo. Ha? Ikan ka iti tangdan mo. Iso nga awan pagdanagam. Apay, ma'am.
Diyak kaya tikaskan kwa na akontrabida iti biyang ko. Kasjay laang ti aramidak, ma'am. Wen, ibasuram dagiti kawas na iti adayo. Tapno di na makita. Amin anakasalapay akawas na. Ako kusam. Kat ingka ibasura iti adayo. Ikan ka iti 3,000. Kastangdan mo. Sige, ma'am. Aramidak dayta. Kanadapay ipaaramid ko ken ka. Awisak to ni Doña Marita arumwar inton malam. Kalpasan na. Agtakaw ka, iti oray anya, nga agkakapatag nga alikaman na. Ha? No maaramid mo dayta, nayunak iti 2,000 titangdan mo. Anya? O anya, maaramid mo? Itad ko itan titangdan mo. No lakit, maaramid mo. Dong! Anya dito nakasako ngay gamaw? Basura. Anya basura? Nagapon na? Basura ni Ma'am Jingkay. Ala, di kan manaktak. Tainak ibasura. Ni, kaslagap apura ni Dong. Anya nga taat talaga di kunana nga ibasura na. Nay, lugan day dyan ah. Ay, inak man kitaon. Nay, dyan mo't gayam kutsi ni Senyora. Ni Dong nga tati nag-drive. Ha? Nay, apa yun, Elisa? Awan mo tundag iti kawas ko ngayong bilag ko dito yung rooftop. Amangan no inakas mo na. Sa anak may anagakas. No saan ka anagakas? Ayan nga rod dagiti bilag mo. Amangan no inakas mon. Ay na, Elisa, sa anak pa yakabaw. No kasta, asino tinangakas ka dagiti kawas mo? Un nga agpaisaw. Amin akawas ko. Agraman dagiti underwear ko kat inakas da. Ay, aguray ka. Ni Dong. Apay ni Dong, Isunsamot tinangakas ka dagiti kawas ko. anya. Iti anya aga po. Kawas ko lakit day dagiti nakasako abit-bit na itayag sapa. Ha? Ti salbag adong. Agtatakaw mo't gayam ti Jaske. Sapay pasig akabarbaro dagiti akawas ko. Agraman dagiti underwear ko. Kabarbaro amin. Ala, apay ngayon sako na dagiti kawas mo. Ha! Agsuplin to laang ni Dong tapagikarwag. Agtatakaw gayam ti salbag. Mama Marita, kayat ko kumatiag pasyar. Mabalin ka di mapantaag machong? O sige, iha. Mapanta. Kailiw kumatan ti makimachong. Angam, awan ni Dong a driver, mama. Siya kung ti mangi-drive iti may sampay ako tseyo. Sige, iha. Sikatimakam mo. Mal, agrubot ang arutan tarumorta. Wan, mama. Rumor kami kini Jinky, Sita. Da kayon timakam mo dito'y balay. Wan, senyora. Agluto kayo iti pangrabi. Gaputa dito'y kami amangan. Wan, senyora. Agbantay kayo anaymbag dito'y balay. Wan, senyora. Ha, nakasangpatan ni Dong. Anya ti aramidam kan kuana. Pagikarwag. Anya ti aramidan nyo dito irwar. Naggapwam Dong. Nangilakwam ka dagiti kawas ko. Agtatakaw. Ha? Agtatakaw ka! Shhh! Di ka aglaaw Mangag na ka ni Ma'am Jingkay. Anya di kayat mo asawan? Awanda ka ni Doña Marita. Rimwarda, itaypay. Nukasta, rimwardan. Di ka agdanag sita. Dagiti kawas mo kat aday jay balay. Mabalintan to mapanalaon. Medyo nabasapay. Isu ako nakniading ko nga ilaba namanen. Tas ako ngamin tibagas tinangikak. Kat inton mamagaan. Kupinan na.
Ikabil na itinapintas abag. Kat idulin na. Ha? Anya ti kayat mo asawan, dong. Apay nga insakom dagiti kawas ni Sita. Bilin ni Ma'am Jinky. Nga alaak ka no amin akawas ni Sita. Taibasurak iti adayo. Katangdanan nak. Anya? Kan kastoy pa'y ti kunana. Agtakawak ka no itinapatag nga alikaman ni Senyora. Kat ilamang ko. Anya? Inted na titangdan ko. 4,000 pesos. Inala ko na. Anya? Tinangdanan na ka ang mga ramid iti kasta? Wan Elisa. Ngam saan ko agastosan tintangdan na. Idulin ko. Tainton maipitak. Iparangkon to ti kwarta nga intangdan na kanyak. Ha? Anya ti kayat na asawan iti kunana nga agtakaw ka iti napatag agamit ni Senyora. Tapno da kayo ti mapabasol Kat papanawon na kayo ni Senyora. Anya? Kasta? Balsan na, titi kunana? Iso ano anya laditan ti paparamid na ken ka? Ada kaminto ti madaksan? Wan, Sita. Sige laang, dong. Aramidom ti kayat na. Agpatangdan kalataken kwa na. Ngamen, isumot laang ti mapukawan iti kastangar aramidon na. Ha? Kasi ti dayta. Tinangdanan na ka amang ibasura kadagiti kawas ko. Ngam, di na ammo amasublik mo't laang. O, di sayang ti kwarta nga intangdan na ken ka. Una. Nung amin jak aramidin ti bilin na. Ung tanak manan. Bidot ti kasta, dong. Uray anya pa'y ti ipapaaramid na kan ka? No dakas mat, saan mo nga aramidan? Saan na bale? Ta saan ko matagastosan ti intangdan na kanyak, Elisa? Urnungag, para iti ebidensya, no bilang tasyak ti madaksan. Insurat ko iti notebook, no anya ti impaaramid na. Kano man o akwarta ti intangdan na kanyak. Kanoan niya a date. Hay! Ti agraraman, Miss Jinky. Di paila iso ti pumanaw dito. Total, saan mo't akayat ni Sir Oliver? Ha? Di kat agbain Sita, daytoy a flower vase ti ilimang ko. Total, daan. Kun plastic lang daytoy. Saan samot ang inginaan daytoy? Wan, napatagday ta ka ni Senyora. Taginatang na pala day ta idi balasang. Remembrance na, iti kinabalasang na. Daytoy lang ang tilamang ko. Kampay ide, tinakaw ko. Sige Anya ngay ti ibagayaw no sa pulan ni Senyora. Di ibagami adimi ammo. Sige, makamo kayo latan nga agrason. Ngam iti ka nito adakas ti pagbanagan na. Ha? Agbalatot to daytoy kani Ma'am Jinky. O anya mama, naoma kanya gay ay ayam iti mahjong? Wan nga rod, iha. Rumwartan ditoy. Sige mama. Ngam kayat ko tiyak pag napag na. Sa dino? No kayat mo mama. Mapantay di vacation house ni Oliver. Nagmayat ijay. Makaay-ayo. O sige, mapanta nga rod, iha. Rumwartan dito'y madjongan. Ato iti meriendaan niyo, Senyora. Ma'am Jinky. Sige, Nanay Gracia. Gracia, saan ka di aditoy ti pagawawidan ni Oliver? Ay saan, Senyora? Sipod day di imayanda idi ditoy. Saanan ang nagsubsublay. Mama Marita, sa dino nga dati ayan na. Awan ti amok apagawidan na sa bali. Ay, kailiw ko ni Oliver. Senyora, mangan kayo kaday sakbay apumanaw kayo. Tano kasta, itapay laeng, agluto kami kanila kay ko. Saan kami amangan ditoy? Ay, sige nga road, Senyora.
Ay, panawan kayon ditoy. Agsubliak ije kusina. No, ada ka sa pulan nyo, awagan daklaan. Mabit lang, nana ang babaunan. Apay, ma'am. Saan ka din ang nagsubli da Oliver dito, eh? Idi pimanaw da? Ha? Eh, saan mo't, ma'am? Sigurado ka kadi? Amangan magululbod ka laang. Ay, apay ko mga agulbudak, ma'am. Anya tinadlaw mo kadakwada ka ni Elisa amo tiyatya? Ha? Anya nadlaw ko, ma'am. Anda ka din nagkinaawatan da ka ni Oliver? Anya ti kayat mo asawan, iha? Mama, ada nga min atap ko. Agar-garyan ni Elisa ni Oliver. Anya? Wan, Mama Marita? Tidang nga, amo tiyatya? Saan amabalinday tangay bagam? Ay, Ma'am Jinky, ti naobserbarak iti kadada ditoy. Kat talaga akatulong laang titrato ni Sir Oliver kankwana. Kastamot ni Elisa. May nga amo titrato na kan ni Sir Oliver. Amangan mat nukon ko namlaang dayta. Bakit ababaw nan? Imbagak laang tinaobserbarak, Ma'am Jinky. Sige, agmerienda tayo. Kabayatan asaan pa ya si Mangput da Senyora Marita. Nang rona kat kadwa na yagraraman a babae. Sita, di ka agsasaw iti kasta. Tamadaksan ka laang. Aha, oray man. Oo niya. Intay ilakwat siya tay kwarta nga intad kanyak ni Ma'am Jinky. Nuwan ko nayaw. Di intay wa. Anya? Di kay agar aramid iti pakadadaulan nyo matlaang. Dong, Sita. Sa bagay Uwan. Jak gastosan tintad na kwarta. Ornongag para iti ebidensya. Sita, nakalututan. Mabalintan nga idasar. Amangan numabisinan da senyora. Juan, Elisa. Sapay ko mata magustuhan dati si Daan. Elisa, mapan ka kanu ijay tirasa. Papaayaban na ka ni Senyora Marita. Ha? Anya kano di bagana, dong? Jak amu Basta kuna nga ayaban ka kanaw, Elisa. Katdarasam kano ti umasidagkan ko ana. Kaya't masawan, agong ungat ni Senyora. Kaslawan. Wan siguro Agong ungat, tapor malmet ti rupa na. Sige, mapanak iti ayan ni senyora. Ha? Ay, kuyugan ka, Elisa. Amangan noon niya ti aramidan na kan ka. Saanan, Sita? Ingkan, Elisa. Amangan no makapungtot ni Senyora. Mapankan ijay tirasa. Anya ti ibaga ni Marita ken ni Elisa. Gagayem, di uliwayan atenggen ti tuloy ti kabarbaro a nobela tayo anapaulwan. Sika, ti Ragsako. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Puclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Sika, ti Ragsako. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.